It's how they would talk to each other and criticize, either for the purpose of lifting themselves up or tearing me down. In Galatians, it is written in chapter 5, verse 20 and 21. Actually, back to 19, 20, 21. He says the deeds of the flesh are evident. And there's a long list here of the deeds of the flesh. I'm going to pick out just a few. He said there's strife, there's jealousy, there's outbursts of anger, there's disputes, dissensions, factions, envy, envy would be wanting what another person has. So someone in the church might think, I want the position of pastor. That's envy. For we all know and believe God is the one who calls us. He's the one who establishes us. So there will be people in the church who will think they can put themselves in that position. They want the leadership. And so because they envy, they will start talking to other people about what's wrong with the pastor. And they'll criticize because that's the position they want. But that's not of the spirit. That's of the flesh. That's of the soul. But we, as leaders and pastors, will have to deal with people like that. And one of the things that was so hard for me is how they would talk to each other and criticize, either for the purpose of lifting themselves up or tearing me down. You know what I'm talking about. I didn't know I would have to deal with that. But in having to deal with these problems, God has taught me much. You don't know what victory is like until you face a challenge and overcome it. And we will learn how to be overcomers. When God calls us,
He keeps us. Imana iraturinda. It may not look like it, bishobora kutagaragara nk'uko twe tubyifuza, but ultimately, ariko mu by'ukuri, we will be overcomers. kandi tuzaba abatsinzi In Christ Jesus. muri Kristo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. He uses all of these problems Imana ikoresha ibi bibazo byose to teach us the deeper things in the faith. kugira ngo itwigishe ibintu bikomeye mu kwizera. And I want to tell you a couple stories. Ndashaka kubabwira bimwe mu nkuru ebyiri. One in the Bible, imwe iri muri Bibiliya, and the other from my personal experience iyindi nayo ni mu bunararibonye bwanjye nanyuzemo, of how God used people uko Imana ikoresha abantu with bad attitudes kandi bafite imigambi mibi, and bad behavior. kandi bafite n'imitekerereze mibi. So the first one, Rero inkuru ya mbere, I'm going to need 3 chairs. Pastor Willie. ndashaka Pastor Willie hano. I had a surprise lesson Mfite inkuru itunguranye cyane when I was flying on an airplane. igihe kimwe nari ndi mu rugendo ngera ku kibuga, nari ndi mu rugendo ndi mu ndege. God will teach us Imana iratwigisha at surprising times. kandi rimwe na rimwe ntabwo idutungura. Times when we don't know, He's going to teach us. Hari igihe Imana idutungura ikatwigisha ibintu tuba tutiteze ko Imana ishobora kutwigisha. A good way to live Ubuzima bwiza kugira ngo tububemo is to ask God nuko tugomba gusaba Imana what He's trying to teach you igihe cyose Imana irimo kutwigisha, when you have a new challenge. kandi bidufashe kugira ngo bibashe kuduhinyuza cyangwa kudufasha neza. All things that happen in life Ibintu byose duhura nabyo mu buzima bwacu can teach us about God's ways. biba birimo kutwigisha inzira z'Imana. And this happened when I was flying on an airplane. Ibi rero byambaye igihe nari ndi mu ndege ndi mu rugendo. So this is what happened. Rero ukuntu byagenze n'uku nguku, I was one of those who were getting on the airplane late. nari umuntu watinze kugera ku kibuga cy'indege. I was behind a long line. Nari ndi inyuma ku murongo, And I knew naje kumenya ko that I could not get a seat at the front of the plane nari nzi neza ko batari bamaye ikimenyetso kigaragaza ko ngomba kwicara, unless I would sit in a middle seat. rero byansabye kugira ngo mbashe kwicara ku ntebe niyo naje kumenya intebe ngomba kwicaramo. People wanted to sit at the window seat, Nabizi neza ko kenshi iyo abantu bateze urugendo baba bifuza kwicara hafi y'idirisha, or they wanted to sit at the aisle seat. kugira ngo babashe wenda kureba. And Rero bivuga ngo hagati mu mwanya mu ntebe hariho umwanya wo kwicara. now I don't like the middle seats, Ntabwo nashaka kwicara mu ntebe hagati, because if I sit in the middle seat, kuko iyo nicaye mu ntebe mu mwanya wo hagati, I can't lean against the window and rest. rero ntabwo numva nguwe neza kubera ko ntabwo ndi hafi y'idirisha, And I can't get out to go to the bathroom. wenda bishobora kumvuna kugira ngo iyo nicaye hagati biragoye kugira ngo mbashe gusohoka njya ahantu mu bwiherero. I have to get past a person. Rero birasaba kunyura ku muntu kugira ngo mbashe gusohoka cyangwa njye ku bwiherero aho buteganijwe. I like to sit in this seat Rero je bijya bimfasha kugira ngo je mbashe kwicara along ku the ruhande ku nzira kugira ngo mbashe kubona so umwanya, I can get out easily. kugira ngo bibashe kumfasha gusohoka cyangwa kujya ahantu. And I wanted to be toward the front Rero igihe kimwe nari nicaye imbere, so I could get off quickly cyangwa se nkunda kwicara imbere kugira ngo bimfashe niba ari gusohoka nsohoke imbere y'abandi, and not miss. kugira ngo bitambuza gutega indi ndege ikurikiraho. So what I really wanted Rero narabyifuzaga cyane was to be on an aisle seat kugira ngo nticare ku nzira, up toward the front. ku nzira kandi imbere. And I thought, oh, this is not going to be easy. Rero ibingibi ntabwo biri bunyorohere. But as I got on, Rero igihe nari ndimo aho ngaho nicaye ngiye kwicara, I'm walking on the aisle, nari aho ngaho imbere, and I come to the third row,
ndaza aho ngaho ku mwanya wa gatatu. And there are 2 ladies. Hariho abadamu babiri ngo bari bicaranye aho ngaho mu ndege. And in the middle seat aho ngaho hagati is a big bag of food. Hari igikapu kirimo ibyo kurya barimo kurya. And I could see barimo gusangira nk'abantu baziranye bari mu rugendo murasangira. I could see that they were together. Nago namenye neza ko bafatanije urugendo bari hamwe. Here. Gufata ibihe byo gusangira hamwe nk'abantu b'inshuti bafatanije urugendo. So they were claiming this middle seat. Rero ibiryo bari babisize aho ngaho hagati ku ntebe. Even though they had not paid for it. Kandi nago bari banayishyuye iyo ntebe kugira ngo bayitereke ibiryo byabo. They wanted everybody who came onto the flight bashakaga ko buri muntu wese uri buze muri iyo ndege just to pass them by. agomba kubanyura inyuma. They did not want to be disturbed. Nago bashaka ko abo umuntu n'umwe wabavugisha. They were going to have a lot of room nkuvuga ngo bashaka kugira umwanya uhagije bisanzuye to sit there and have lunch. kugira ngo babashe kwicarana bashyira ibyo kurya byabo hagati kuri iyo ntebe. So they had a plan. kubera ko bari babipanze gusangira. But I also ariko nanjye wanted to be to the front of the airplane. Nanjye rero nagombaga rero kwinjira mu ndege. In the aisle seat. Kandi nanjye nyine mwishyara aho ngaho mu ntebe ku nzira. So I walked up to the ladies sitting in the aisle. Rero igihe bari aho ngaho batangiye kurya. And I said, "May I have that seat?" Ndababaza se nanjye mushobora kumira ntebe kugira ngo nicareho. Her bag is there. Bari bateretseho igikapu cyabo. And her response to me was, umva rero ukuntu bansubije. No. Barambwira oya. She was angry. Bambwiye n'uburakari bwinshi n'umushinya. And the next thing she did is grab the bag. And she sat rather in the middle seat. She wasn't happy that I came along. So in her anger, she sat in the middle seat. And it let this seat be open. So I sat in this seat. And I was sitting here. And I was thinking about her bad behavior. Now I was quiet on the outside. But on the inside, I was disturbed. I was thinking, she has such a bad attitude. Who does she think she is? She didn't pay for that seat. Yet she had the attitude that seat belonged to her. You see, my blessing came when I was involved with a person with bad behavior. That's the first lesson I learned. There was one other lesson God taught. He said, when other people treat you badly, they're not telling you who you are. They're telling you who they are. So, Pastor Willie is my son. Pastor Willie n'umuhungu wanje. He's my 13th child. Bivuga ngo n'umuhungu wanje hafi ngo gatatu. Even though he's a man. Nubwo ari umugabo. So, I just want you to know how deeply I love him. Nashaka kumwereka uko mukunda mu buryo bwimbitse. So this is pretend. So if Pastor Willie gets angry with me,
bivuga ngo Pastor Willy No, let's do reverse it. arantakariye cyane. Let's say it this way. This way. Reka tubikore mu buryo. If I get angry with Pastor Wood Niba genda musitakariye Pastor Willy and I start really going after him, kandi ngatangira kumukoba, and I'm telling him how bad he is, atangira kumuvuga ko ari umuntu mubi, and he's just got a bad attitude, navuga ngo urafite imiterere just telling him, nakomeza kumubwira ibibi bye buri munsi buri kanya, and I keep going and going, kandi ngakomeza kumwereka ko ari umuntu mubi, telling him what's wrong with him. nkamubwira ese ufitiye ikibazo, And I don't like what he does. kandi nkamubwira ibintu akora ko nabikura, he's not preaching very good. kandi rero nkamubwira ko umutima we atari umutima wenda mwiza. You understand? I'm just going on and on. Muratumva nkomeza kubivuga, nkomeza kubisubiramo kenshi. When I do that, Iyo mbikoze ibyo ngibyo, I'm not telling him who he is. ntabwo ndi kumusobanura no kumwereka icyo we ari cyo. It sounds like it Wenda bishobora kuba ari byo, because I'm telling him what's wrong with him. kubera ko ndi kumubwira ibibazo afite, But that's not really what's happening. ariko ntabwo ibyo ngibyo ariko ameze. Because when I have a bad attitude Niba njye mfite imiterere mibi, and I talk to somebody that way, nkamubwira umuntu muri ubwo buryo, I'm not telling them who they are. ntabwo mba ndi kumwereka we icyo ari cyo, I'm not telling him who he is. ntabwo mba ndi kumwereka uwo ari we, I'm telling him who I am. mba ndi kumwereka uwo njyewe ndi we. I'm telling him Mba ndi kumubwira ko that I'm not mature. ko njyewe ngaragara ko narakura mu mwuka. I'm telling him Mba ndi kumubwira ko how immature I am. uko nkiri umwana mu mwuka n'imiterere yanjye, And that I do not know how to express myself biba bigaragaza ko njyewe nazi neza uko ngaragara n'uko meze in a godly way. mu buryo bw'ubumana. This happens between husband and wife. Ibi bikunze kubaho hagati y'abagabo n'umugore, It's strife. kandi bijya bigaragara kenshi. So one marriage partner says to the other Umwe mu bantu bashakanye akabwira mugenzi we some kind of criticism cyane agatangira kumusebya in an emotional, unloving way. akamusebya mu buryo bubi bugaragaza amarangamutima ye ko ari mabi. And when somebody's really upset, cyane they think they have the freedom ugasanga umuntu umwe agaragaza mugenzi we ko we ameze neza kurusha, to just vent in any way ugasanga mugenzi we ari kumwereka ko we ari hejuru ye and talk in any way akamubwira ibyo yifuza uko ashaka, and use biting words, cyane akamubwira amagambo yo kumusenya, to use words that inflict pain. kandi akamubwira amagambo yo kumubabaza no kumukomeretsa. Yeah? Sibijya bibaho? Yes. Sibijya bibaho? Yes. When you do that, Nuramuka ubikoze ibyo ngibyo, you're not telling them who they are. ntabwo biba bigaragaza ibyo amagambo uri kumubwira ko ariko ameze. You're telling them who you are. Ubu uri kugaragaza wowe icyo uri cyo. The lady on the airplane, Uwo mugore twahuye nawe mu ndege, when she got all angry igihe yanyerekaga ko andakariye, and moved to the other seat, ahita ava mu ntebe yari yicayeho agerageza kwicara muri ya ntebe yindi. she wasn't telling me who I was. Ntabwo yagaragazaga uwo ndi we, She was telling me who she was. ahubwo yagaragazaga we icyo ari cyo. Amen. She was not kind. Bivuga ngo ntabwo byari byiza. She was not gentle. Bivuga ngo ntabwo ari umugore uca bugufi. Instead, she was selfish. Yagaragaje ko ari umugore wikunda. She was telling me Bivuga ngo yagaragaje kunyereka ko that she was a very selfish person. ko ari umugore ari umuntu wikunda cyane. Just know, Rero ugomba kumenya ko when people in the church abantu baba mu rusengero all upset uko bameze kose, and angry, hari ubwo bimwe na bimwe bajya baturakarira, and they start criticizing, kandi bagatangira no kudusebya, and they start condemning, kandi bagatangira no kuducira imanza. they're telling you something. Reka mbabwire ikintu kimwe, They're telling you that they're immature. ibi ngibi biba bigaragaza ko batarakura mu mwuka. They're telling you they do not know how to walk in the Spirit. Bivuga ngo biba bikweretse ko bari abantu batazi kuyoborwa n'umwuka. Instead, they're telling you that they're selfish.
kandi bagatangira kwereka ko abantu bikunda. Now this is very important right here. Iki rero ni ikintu cy'ingenzi rero ngiye kubabwira. How do you respond to a person who is immature? Rero ni gute wafasha cyangwa wasubiza umuntu utarakura mu mwuka ukiri umwana? So an immature person Umuntu ukiri umwana mu gakiza vents on you. bivuga ko ashobora kukubwira icyo ashaka. If you're carnal and immature also, ariko nawe nuba umunyamubiri you know uzamenya ko the attack is not against you personally. ko biriya bitero aguteza atari ibyawe ku giti cyawe. You know they are the one uzamenya ko uriya muntu we ku giti cye who needs help. ko akeneye ubufasha, They need love. ko akeneye gukundwa, They need our prayers. kandi akeneye amasengesho. So instead of getting mad and being angry back, aho kurakara kandi nawe ukamusubiza nabi nk'uko yakubwiye nabi, now you see what their need is. rero dore ibyo akeneye n'ibigibyo. As a pastor, nk'umupasitori pastor's wife, cyangwa nk'umufasha leader pasitori in the church, cyangwa umuyobozi w'itorero, that's how you find out rero ukuntu uzabigenza n'ukuntu what their needs are. uzamenya ese uriya muntu akeneye gufashwa mu buryo. Often they don't come wenda rimwe na rimwe ari ubwo bitazakunda nk'uko ubyifuza, with a piece of paper cyangwa se ufate urupapuro wandikeho that says to you, ruvuga ngo pray for me, pastor. pasiteri ndagusaba kugira ngo usengere, I feel unloved. ndumva nakunzwe. Not often do you get those papers. ari igihe bitazakunda ko ufata izo mpapuro cyangwa izo mpapuro, Those things. ariko uko bizagenda ni uku nguku. Instead, aho gukora you'll find they're going to tell you what their need is bazakubwira ibyo bifuza by the way they treat you, n'uburyo wowe bagukorera nabi, by the way they treat their spouse, cyangwa se n'ukuntu bafata nabi abadamu babo, and by the way they treat other people. cyangwa n'ukuntu bafata nabi abandi bantu. So if we have the Spirit of God on us, tugomba kumenya neza ko dufite umwuka w'Imana muri we twe. can ask God for wisdom. rero tugomba gusaba Imana kugira ngo iduhe ubwenge. How should I pray for this person? rero usaba Imana ese uyu muntu ngomba kumusengera gute? How may I counsel this person? ese ni gute nagira inama uyu muntu? How may I help this person? ese ni gute nafasha uyu muntu? I have found out through pastoring for many years, mu myaka myinshi maze ndi umupasitori, hari ibintu byinshi nagiye mbona there's going to be disagreements in the church. cyangwa ugasanga ibyo bintu ntabwo itorero ryemera. And this is what I would say. ibi ngibi nibyo nakundaga kuvuga ngo, I would say, church, naravugaga itorero, we're going to have disagreements with each other. ese murumva ibi bintu twese twahuriza hamwe, And the temptation is to create strife. cyane cyane ikigeragezo dukunze kubona nabyo nuko bituma abantu bamwe na bamwe babikora uko bashaka. But listen to me. ariko munega amatwi neza, When we have disagreements, iyo habaye kutumvikana, what's important is ese icy'ingenzi tugomba kwitwararika ni iki? how we treat each other. ni uburyo tugomba gufatanya hagati yacu cyangwa se kugenza mugenzi wawe. We must learn rero tugomba kumenya ko to treat each other with love. tugomba kumenya ko buri muntu wese ugomba kumufasha mu rukundo. When we have disagreements. niba habaye kutumvikana, mugenzi wawe ugomba kumufasha cyangwa kumubwira mu bugwaneza. Now that's not easy to teach people that. rero ino nkuru iroroshe uburyo tugomba gufasha abantu muri ubu buryo. That's our calling. ni nawo muhamagaro wacu nk'abashumba. I think the greatest lesson in life ndibaza ko isomo rikomeye mu buzima is to learn how to love. ni ukwitoza gukunda. I'll say that again. reka bisubiremo. I think the greatest lesson in life ndababwira ngo isomo rikomeye mu buzima is to learn how to love. ni ukwiga gukunda. Amen. Can we love God ese turakunda Imana when things are not going our way? iyo ibintu bitagenda nk'uko tubyifuza? Can we love other people ese dushobora gukunda bagenzi bacu when they disagree?
igihe cyose habaye kutumvikana hagati yacu. And Jesus took it to a place Yesu yagiye ahantu that seems beyond possible. aravuga ko birashoboka ko, For he said, yaravuze ngo we must learn to love our enemies. tugomba kwitoza gukunda n'abanzi bacu. Amen. Birashoboka To love like that. gukunda abantu nk'abo. And Jesus demonstrated it Rero Yesu yarabigaragaje on the cross. ku musaraba. Father, forgive them, Aravuze data ubababarire for they don't know what they're doing. kuko batazi icyo bakora. The very people who beat him Niba abantu bamukubise and tortured him naba abantu bamutoteje and put him on the cross kandi bamubamba ku musaraba for him to die, kugeza gupfa. he said, Father, Ariko mbere yo gupfa aravuga ngo data forgive them, ubababarire for they don't know what they do. kubera ko batazi icyo bakora. Now that is love at its highest level. Bivuga ngo ubwo n'urukundo ruri mu rwego rwo hejuru. Can we love people Ese dushobora gukunda abantu who create strife in our church? abantu bateza impagarara mu rusengero? Can we love people Ese dushobora gukunda abantu who hurt us, abantu batwanga badukomeretsa, who talk badly about us, abantu batuvuga nabi badusebya, who are trying to get us out of leadership abantu bagerageza kudukura mu mwanya w'ubuyobozi so they can lead, kugira ngo bazi nabo bayobore muri uwo mwanya turimo, or bring in someone else they want? cyangwa bazana undi muntu bifuza ko adusimbura? Can we love people like that? Ese abantu nk'abo dushobora kubakunda? Only if we ourselves Ikintu kimwe gukora ni iki ngiki, are filled with God's love kugira ngo tubikore nuko tugomba kuba twuzuye urukundo rw'Imana, and understand kandi tukamenya neza ko when people treat us badly, iyo abantu batugirira nabi they're not telling us who we are. ntabwo biba bivuze ko baba bari kutwereka abo turi, They're telling us who they are. ahubwo baba bari kutwereka icyo bari bo. And if we respond rightly, Rero iyo tubasubije mu buryo bwiza we can be blessed. bituma tubona umugisha. Even as I was on the airplane, Nacyagiye nari ndi mu ndege, I was blessed, nakomeje guhabwa umugisha even when she treated me bad. nubwo uriya mugore yangiriye nabi. Now I want to tell you one more story, Ndashaka kubabwira inkuru imwe, and then we will wait till tomorrow. We'll come back tomorrow. maze tugana ku musozo kugira ngo tuzakomeze ku munsi w'ejo. I want to tell you a story that you all know, Ndashaka kubabwira inkuru mwese mwaba muyizi, but I want to help you understand ariko ndashaka kubafasha kugira ngo mumenye neza how this story teaches the same lesson. ese mumenye uburyo iyi nkuru n'isomo yigisha. What happens to us? Ese kuri twe bijya bitubaho? What could happen to us Ese kuri twe bijya bitubaho natwe nk'uko if we're treated badly? hari ubwo abantu bajya batugirira nabi? You all know the story, Mwese iyi nkuru murayizi, so I'll go through it quickly. ndashaka ko tuyinyuramo twihuta, But it teaches a valuable lesson to us. ariko iratwigisha isomo ry'ingenzi mu buzima bwacu. And it's the story of Joseph. Ni isomo rivuga kuri Yosefu. Yosefu Had a dream. bivuga ngo yahemukiwe na bene se. And you know, he was the youngest of all the sons. Murabizi ko Yosefu yari umusore, yari umuhungu muto mu muryango wa bene se. And so he told his dream Bivuga ngo yagize inzozi, yarose inzozi, to his brothers. arota inzozi kuri bene se. He said to them, Maze araza arababwira ngo I had a dream, ngo nagize narose inzozi, and you were bowing down to me. ngo mwese mupfukama mwunamye imbere yanjye. Probably not a wise thing to do. Biragaragara ko Yosefu atakoresheje ubwenge To tell somebody, kugira ngo abwire abandi I had a dream, ngo narose inzozi, and in my dream, ese mushobora kuzimenya? you were bowing down to me. Mwebwe umunsi umwe ndabona mumfukamiye. And they reacted Wumva rero ukuntu bari bumusubize. as we all might want to react.
urumva ayifuzaga kumva icyo bari bumusubize. This is what they did to him. Umva icyo bamukoreye. Okay, you big dreamer. Arambwira yego karosi we. We're going to throw you in a pit. Umunsi umwe tuzakujugunya mu rwobo sha. And you're going to die. Maze uzapfe. Oh. So he's got a dream from God. Yakoze inzozi turutse ku Mana. But he unwisely shares it with his brothers. Bivuga ngo yazibwiye bene se nta bwenge akoresheje. Throw him in a pit. Baramufata bamujugunya mu rwobo. And so you know the rest of the story. Murazi inkuru ko yarangiye. He comes out of the pit. Nyuma yavuye aho ngaho mu rwobo. And he's sold to Potiphar. Marazi baragenda baramugurisha kwa Potifari. And this looks like a step down. Anga biragaragara ko ari intambwe yarateye amanuka. Now I'm a slave. Hano rero umucakara. Joseph is now a slave. Yosefu rero ni mbata umucakara. And not only is he a slave, but he is falsely accused by Potiphar's wife. You know, she wanted to sleep with him. But he kept his integrity. And he refused to sleep with her. So she falsely accused him. And what did they do? As you know, another step down. He went to jail. Wow. He got a promise from God. But he's going down. In the pit, a slave, and now in jail. So it looks like God's promises are not coming true in his life. It looks like he's in a descent. He's going down. That's how I understood this story. That he descended down until one day he was taken out of jail. And then he was put in charge over the nation of Egypt. Under the Pharaoh. And he delivered them from famine. Would you say he was treated badly? Yeah. He was treated badly by his brothers. He's in prison. He was treated. God told him in the dream that others, his brothers, would bow down to him. And so the next delivered him from the pit. He did not die. What happened there? God showed his power to be with Joseph and deliver Joseph. He's showing Joseph the power of his deliverance. Amen. Even if you're in a pit. Even if you're in the pit. Just know this. The power of God will deliver you. We must learn that lesson. As leaders, we are not at the mercy of what other people do to us. No matter how badly they're treating you, when the calling of God is on you, He is watching over you.
Imana irakureba aho uri hose, and He will care for you kandi Imana izakwitaho. in a bad place. Nubwo uzisanga kuri ahantu habi, And people have treated you bad. abantu bakugiriye nabi, That's the time to remember. ariko ari kumwe nawe, And He will deliver you. kandi Imana izakurokora, And you will learn. kandi uziga umenye ko Instead of being anxious, kurushaho kurakara instead of being fearful, cyangwa gukomeza gucika intege, you can keep your eyes on Him. sinzi uko Imana izagukura mu bukungu, I don't know how that dream is going to be fulfilled. sinzi ukuntu inzozi zawe n'iyerekwa ryawe rizasohora. Doesn't look like it. Wenda bishobora kuba bitameze nk'uku. That must not have been a dream from God. Uyu muntu yari afite iyerekwa ry'Imana, For if it were, ariko Imana why would I be in the pit? aribaza ese Imana ko mfite iyerekwa ni gute ushobora kwemera ko ujugunywa mu rwobo? From God's perspective, Ariko mu buryo bw'Imana, if He wants to prepare you for great things, Imana igutegurira kuzaba umuntu ukomeye. He'll let you experience hard things. Imana ikureka kunyura mu bihe bikomeye. Amen. He showed Joseph, Imana ereka Yosefu I can deliver you in any circumstance. ko nzakurokora mu bihe byose bikomeye uzanyuramo, I can even deliver you kandi nzakurokora out of the pit. no mu rwobo. Now, from God's perspective, Rero mu buryo bw'Imana, God was taking Joseph up to another level Imana yari irimo kujyana Yosefu mu rundi rwego. when he went to Potiphar's house. Cyane cyane Imana yemera ko ajya mu rugo kwa Farawo. It looked like he was going down Biragaragara ko Yosefu yacishijwe bugufi, and made a slave, yemera kuba umucakara, and then to be falsely accused. yemera no gushinjwa icyaha cyo gufata ku ngufu, But in truth, ariko mu kuri he was going up, yari arimo kuzamuka, because in Potiphar's house, kuko mu rugo kwa Potifari Potiphar put him in charge of all his household. bivuga ngo Yosefu yarashinzwe kugenzura ibyo Potifari yaratunze byose, And it says he managed Potiphar's house very well. kandi biragaragara ko Yosefu ibintu byose yarashinzwe kugenzura no kuyobora yabikoze neza cyane. What happened? Ese ni iki cyabaye nyuma yaho? He was being trained Nuko yaje guhemukirwa, to oversee more people. yaje guhemukirwa maze ajya kureba kuzaba arazamurwa. Joseph thought Bivuga ngo Yosefu cyakoze, that he was going to see his brothers bow down to him. bivuga ngo icyo yaragambiriye yifuzaga umunsi umwe kuzabona bene se bamupfukamira. But the truth is, Ariko kuri n'ubu God's dream was bigger. inzozi z'Imana ni nini cyane. For God was preparing him Imana yari kumutegurira to be administrator kugira ngo azabe umutware ukomeye of an entire nation and family, mu gihugu cyose igihe kizaza, to prepare for family, kugira ngo ategure imirima, to deliver many people, kugira ngo azarokore abantu benshi, including his own family, harimo n'umuryango akomokamo his brothers. na bene se. So God was thinking bigger Imana yatekerezaga ibintu binini than Joseph could see. Yosefu atabonaga. And when he went to Potiphar's house, Rero igihe yari ari mu rugo kwa Potifari, it looks like he was going downhill biragaragara ko yari ari hasi to be a slave. ni kugira ngo abe umucakara, But God's perspective, ariko mu buryo bw'Ubumana he's going up yarazamuwe, because now he's supervising more people. kubera ko uyu munsi Yosefu yari arimo kugenzura no kuyobora abantu benshi. That's what God had planned. Rero niwo mugambi Imana yari ifite. And Joseph didn't know it. Yosefu ntabwo yari awuzi. All Joseph knew Ibyo Yosefu yakoze byose is he had a dream nubwo yari afite inzozi of what God wanted to do. ibyo Imana ishaka gukora, But after that dream, ariko nyuma y'izo nzozi he's being treated badly nuko yahemukiwe, akorerwa nabi, And experienced many troubles. kandi yari afite ubunararibonye bw'ibigeragezo byinshi yanyuzemo. And one day, as I was preaching Umunsi umwe yari arimo kubwiriza, and talking about some of the troubles aba ari kuvuga cyane cyane ku bigeragezo abakozi b'Imana bahura nabyo, to encourage people, kugira ngo abashe gusubizamo intege abantu. God will bring them out. Aravuga ngo Imana izakujyana ahantu
my son sitting up here in the front umwe mu bana be yari cyangwa imbere mu rusengero while I was preaching. igihe arimo kubwiriza. He leaned over to the person next to him bivuga ngo yari arimo kuganira na mugenzi we as I was talking about igihe yari arimo kuvuga in your troubles, muri ibyo bigeragezo nyuzemo. either you get bitter aravuga ngo nuba umuntu mwiza or you get better. cyangwa ukaba umuntu mubi. And he said to the person next to him, maze abwira mugenzi we bari bicaranye, that's why I'm still in the church. ni nayo mpamvu ndi hano mu rusengero. I saw all the troubles my mom and dad went through, kandi ibiyonde n'ibigeragezo papa na mama banyuzemo, and they never got bitter. bivuga ngo ntabwo naba umuntu mwiza. You know who's watching you too? urazi impamvu yari arimo kubireba avuga? Your children, umwana wawe akavuga ibyo, your friends, inshuti yawe, people in the church, abantu bari mu rusengero, even when they've mistreated you. cyane akaba arimo abantu bakugiriye nabi bari aho mu rusengero. When you don't get bitter akavuga ngo ibi bintu and byose you nanyuze. are able to forgive rero ni iki ngiki ugomba gukora? ni ukugomba ese ushobora kubabarira abo bantu in the power of the Holy Spirit. ni uko ukeneye imbaraga z'Imana. You can't do it on your own. udafite imbaraga z'Imana ntabwo wabishobozwa n'imbaraga zawe. It's going to take the Spirit of the Lord. biragusaba kugira ngo ubashe kwemerera umwuka w'Imana, Enter into the Spirit, kandi ukemerera umwuka w'Imana and like Jesus, nk'uko Yesu yabivuze. you forgive people who treat you badly, aravuga ngo muzababarira abantu babagirira nabi, and you will emerge from it, wenda bishobora gutwara imbaraga, and so will your children. cyane cyane wenda no ku bana bawe byabaho. You will come out wowe ugomba kugenda showing that God's strength and power are greater ukabereka ko imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana birakomeye than any of your troubles. kurusha ibigeragezo byawe. imibabaro yanje yose ni kwa Yesu, haleluya, imibabaro yanje The word of God says nta ntwaro ni there is no weapons izahaguruka mu kurwanya that you should form izakunesha. against you that he will overcome you. tugiye gusengera kuri iryo jambo. We are going to pray from this word. ufite amasezerano You have promises, kandi ayo masezerano yararwanye and your promise has been fight for. yararwanye The devil has fight for your promise to come to pass. yararwaniwe pe It has been fighted mu rusengero, in your church, mu rugo, in your home place, and haleluya everywhere you are. wararwanye. You have been fight. wabaye Yosefu, You became as Joseph. ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo But the word of God says, ngo babiri nibemezanya if one and two are gathered together and agree, ngo mu ijuru bizaba gute. in heaven they should be done. tugiye kwemezanya nawe, We are going to agree tugiye together. kwemezanya n'umwuka wera We uri are going to agree with the Holy Spirit. ko amasezerano yawe azasohora. iki ndambara wahuye nazo With all the fight you have been fought for, nanezerewe I've been so happy. mu maso y'abantu. In the eyes of people, biragaragara ko Yosefu ariko aramanuka, it looks like Joseph is going down. ariko mu maso y'Imana But in the mercy of God, Yosefu yarahaye azamuka. so Imana iwe gusa kubona ibintu uko bimeze. God open your eyes so that you can look the things as God looks for. urabona isi, This earth that we are, iyi si yacu, this physical earth. iyo turi hano tubona ubutaka bw'umukara. If you are here, we look the black. wagera ikigaruka mu butaka n'umutuku. When you go to Kigali, this map, you look that is here is black. In Kigali is red. wagera iwabo muri Colorado, When you go to Colorado, in your place, kwezi kwa cumi the n'abiri sun ubona ubutaka n'umweru. in December, this sun and it's like There is a snow and you see yeah, there is